in zain kan lalpa Isu Krista hingin sibai kabuk sewa ngoi na hian kan zir hoatan chan chin tha zohana ziak bungkhat chang somli pathum matanga somnga pakhat kha karon thlanga seideu lekin khalai kha kan chiaranga karon thlan chan tele athupui te po anla soi chun zomanga pathian le kabui lo chiar masang chanchin tha zo hana zia bungkhat chang somli pathum atanga somnga pakhat tin atu ka chuan Isu chuan Galilee ramakal atuma Philippa amua anena mizuiro atia Philippa chu Bethsaida khua ami ani chu Andrea le Petera omna khua bok ani Philippa chuan Nathanaela amua anena achan chin mosian dan le khabua aziak le zolni ten anziak kha ama chu kan muta Nazareth Isua Josepha fapa chu atia tin Nathanaela chuan anena Nazareth khua thil tha chuak them ni atia Philippa chuan anena local la enro atia Isu Nathanaela anena local donin amua achanchin alo soya enteu Israel mitak ngam thlem na reng nei lo so atia Nathanaela chuan anena nangin engtin nge mi hria atia Isu anena Philippan ako ma chia theipui bula I omlai khan kamu chesin atia achanga Nathanaela anena Rabbi pathian papa ini Israel telal berini hi ti in achanga Isu anena theipui bula kamu chesin inena kati awangin iringa ni mo heng aya thilro puizo ki ilamu ang atia achanga tin Isu vekin anena ti tak mevin ka khila cheu van in honga pathian van tir kote mishing fapat chunga hian chuk le chho in lamu ang atia pathian in thuthiang rin kan siat kan zatan mal som ro se I tong trai ang u lalpa kan pathian min mangai tu pathian ropui ber leile van siam tu inia tuifon tele mipuite khopui te chunga thunei tu pathian ini kan omve ma dai atang to khan thil ropui tak iti thina ithil ti ropui zong zinga a ropui ber chu cross a thil ti khani lalpa kan pathian min mangai tu nang ma kan zui na konga le irong kan bol na te kan mishing ni na ate hian iro pui zia te thil ro pui tak te hi muthin ma ila voina hian ro pui ber cross min mu non tir leng che kan lalpa Isu Krista mingin kan dil che amen kelai chang hi kan zir ho ata na karon than chan chu tun zor top ni kal ta ni lo a zir top ni masa a khanin North India mission Paul sang te tho ho na in thun khom na kan ti mayang chu nikma kan tia North India Christian Mission Association ti kha board meeting kan thua in the marriage license deal tele engeng mo ka tiang kha kan ngai tu a suta kan meeting na chuanin kan rongbol pui kan chairman Prakash Reverend Prakash akhanin helai thu hi tuna ka chiar ai toi deuh khana ron chiara ngai nom khop maya toi te khan a share boka thil ro pui tak heng ai thil ro pui Isu na ti hi an lamu zel don ani ti te asoya anua informal dewa kan ti zuina kan he pachuanga hianin
ani le heng aya thil ropui isuan ati achu enge ni ta ti kha azota ka du ang khan chang mumal chi lowa a chan na kha chuanin hei mission rong bol na tele thil dang tanga pathian khongai na le ropui na te rong bol na ra ma sot na thil tam tak kan be se phak aya ropui te pathian in min tiam min mutir zel thu te soi ni khan ka reta a ti dang te khan chil deu boka mumal talu tuklova ka ngai tuana cham zui renga ka ena zo na angai bok kha karil ruwa a omani enge ni thil ropui zok chu isuan heng aya thil ropui zok ki ilabu ang ati a heng aya thil ropui zok ati tak kha enge ni ta ang ti kha ka in zo ta ka zira chu chuanin min lu ang reng ria wa voina hian zirho tan karon thanga athu puya po enge thil ropui zok chu tin ka da deu maya helai chang kan chiar hi toy te in han soifia lok tum tai la kan lalpa isuan leya len laya ronga bol tan khanin zirtir pakhat akova andrea akovani andrea chuan aunau pas simona akova isuan ming thara lo pe kifa atia chu chu petera ti na ni kan tia andrea le petera khaunau annia ti chuan pe saida khuwa anni ti chuanin andrea le petera te unau chuan isua khan zuya isuan Galilee ramakal a rongbol kha tuma Galilee ramchu Israel mar lam ram ania ama isu apo kha Galilee lammi Nazareth khochuak ani kha kan rianga ta chuanin Philippa akova azirtir pani nei sa ba ka khan Philippa ne na kan mizui ro ti na kova Philippa chuan midang pakhat kha awa ko bel veleni chu Nathanaela ania Nathanaela ne na chuanin Philippa chuanin logote maklutuk khei Mosian dan le kabua atsan chin lo soi kha le zol nei te poin an lo soi kur ngiai ngoi kha kan mutlat ngai hei local vete atia vasoma Nathanaela chuan lo ngai ro pui hau lo maya Nazareth khomi ti te khatianga Josepha fa ti te Philippa nan soi khan Nazareth khua a Mesia local to Israel te nga fa zol ni te lo soi lo khi Nazareth khua tangin lo chuak ang mo Nazareth khua tangin thil tha chuak them ni ti in alo ngai ne ple ni ma sela Philippa chuan local la en ve mai ro I shemayang atia ti chuan Nathanaela chu local ta a local kha isuan alo shevek maya a chan chin te kha lo soya Nathanaela han makati tarioni ikting mi shia ta atia isu chuan Philippan ako ma che a theipui bula I om lai po han ka hria che sin atia ta ta khan Nathanaela ngai dan kha in thak ta thokani Nazareth khua mai maya tangin Mesia khovel chandam tu tur local kan lo nga fa khi chu tiang thing tlang khopil ril Judai ram po ni lo Jerusalem le chevel khua po ni lo marlam Galilee ram le ngal chu ta po thing tlang cheng ker lu ta ka tanga lo chuak theini lo ang tia angai dana kha a in thak ta thoka pathian fa pai ni Israel telal berini hi atita luai maya mase isuan thei pui bula kan ka mu che sin ka ti wang kan iringa ni mo awa hove hei aya thil ro pui zok te hi la buang tin ashil ta kha ania ngun ta kan ngai tua chuan Nathanaela hian isuan Nazareth tlangwal mystery Josepha fa pa ve mai pathian fa pa nia arin ta thut na chan kha isua super power wang khani ala mu ngai lo te po lo shetlat mai a chan chin te po lo soi theitlat mai ani na khan ama a khan na kha thok na salu tuka
ropui Ngaithlatute Pathian papa ani thu kha puang ta loi mai kha ni a kanin ang om khop phian ka ria lomana power hi kan ngai sang ani Kerala kan zukom lai khan ka papa hi pol nga zir lai vel kha ani ta ome an poza ten nu zo le phot lo i jang soi sur thina pa ho hi chani film pakhat nau pangina an enatana du de khakania azir tir thateu mai kha oma en teu hei hi in unawin en ro film thata mai ni katia ka fa pa chun power ne power nei lo ha chun en thape mang lo reng ani hey Hollywood film a poina tam hi superhero eng ma thil ti theina mak tak nei kha kha tiang kha kan ngai sang thi na ni ke ni chang hi kan nilowa juda te po annia signs and wonders ma thil mak danglam thil ti theina ro pui nei te kan ngai ro pui thina ten kan du zong thei chani na taka chanin thil ti theina khami super power ro po cái mà nên là cần lo quý thầy tur lắm bằng gì dễ là kha cần đua min ti đam thầy te nếu mà mal sawm na min pe roi thầy te kha tiền ang gì kha cần du thi này khovel in lum le ta hian thil mak te hi achuaka e di zathum zali zanga chhovela kha chuan asceticism antia she tuar na lampang theology hi an uar berani atrul awanga Isu Krista minga sheom vatur mai po ni lo khan tuar lo thei reng po khan sheom tuar sim kha thlaraw wan hriat awangen anin ti sheom lui vak thina chu tiang chu asceticism an tia monasticism hemi monastic movement teron lar chowa ti khan an vain kularam nuaya pu ka te reitak te chon ngeya hu ho ten an chenga mimal te point khatianga martar te kha an tum thina an ngai ro pui zong ania khang hun lai kha Christian na dar chak lai berle at nge ni athi azirtir na po kan orthodoxy kan teng chu chanchin Bible zirtir na ziting an von nun chho lai le khovela po adar zau chak hun lai berani amaro chu hunalo kal zela katianga rongbol na mi ten no in pe ka an lu thu ka an committed angen ni an in pe na thuk chho zela khan ko khan kha lo chak ta em a lo lian ta lo hau saboka thu nei na ro pui te lo nei ta enge molai pe chuan ko khan khan khovela political kingdom hemi ram hausak na ayan na sadai kha ram le sum le khatiang property po kha an nei nge ngia chu tiang khop chen ko khan kha alo nge ni alo vul kan ti do ne mani amaro chu khata chak tak khanin thu nei na le ro pui na an han chen tak an ku ta thu nei na han chel len an ram ro rel tu te ai po an lal le thu nei khopa sor ai ko khan ron din chho chia khan alo kal sual chho ta a kum edi sang khat chho lai vel phei kha chu zaria zakwa sam khat chho vel lai phei kha chu hun thim tia ko khan history ziak tu ten an lo bu kha le kal zela reformation nei hial ngai kopin ko khan kha alo tu sok ti la alo lian lu tu ta kha thu nei na kha alo mang kholo ta te kan tiang chu ne kan soi dan hi a soi tu zir hen dang thea hun thim dark ages kan ti po ka historian chen kha chen golden age te pon ti ve thova mani lam sai ta tanga kan thlir na khai nang lo thea eng po ni se ti khan ai lum le choni ti chuan hun lo kal zela tun nai khovel te kha va soi le tai la technology lo kala radio te lo kala radio kal tlang rong bol na te khami aron lar chowa chuta chon sang ka zakwa som thum som li vela khan television man thiam na kha lo chuak le ta a ti chuanin sang kha zakwa som li top lam som nga chho vela chuanin rong bol na kong thar lar tak mai lo chuak ta chu televangelism antia chuta chuan heng thu sil tu ro pui tak
tak mega evangelist an ti ho kha an ron chuak ta ni chu an lar em an ho sa em celebrity tak an ron ni chowa chung zinga chun hei Jack Wood Zen ti te Percy Crawford ti te Fulton J. Sheen ti te Rex Humber ti te Oral Roberts ti te Billy Graham ti te Jimmy Swaggart ti te Jim Anthony Fairbacker ti te Jerry Falwell ti te Pat Robertson ti te Joel Osteen Joyce Meyer le T.D. Jakes ti te kha atun nai zual hei tun la ya po kan la fiat ho phei chu hei Joel Osteen te Joyce Meyer te T.D. Jakes ti te po an nia heng zinga hianin hei Oral Roberts ti te phei kha chu in hria anga rin na thai chi kan ti seed of faith an ti ron ti chuak tu ipek tampo le dong tamani mai no ipek let enge muzat khalal pana fur don chetia khatianga na sataka lar ema America ramron soi ning dul tu khania Mizo te point kan lo chun zom ve deu khamo rin na thai chi ti te chu kan chin ve deu tak khai nge mu china thei chuan khatiang khania chung ho chuanin thil lo tel ve nga zat pakhata oma khatianga mi anron laran on ming than khan producer ho non lut watani mi ho saton to industrialist ho kha producer ho khan sum hai lu na nara tanan don manga ti khan viewer nga apiang kha an lo tring ani maya khatiang evangelism ma khachuan tin thil dang ro tel le ngal vat pakhat a oma hetia imani ti dan phung pa ngai te biak ina te khot thera te thu va soi hetianga preaching pa ngai le televangelism mai an lo na lian tak a oma hetia ke ni thu soi pa ngai ya hi chu voina hetia thu soi thiam lo takina ka soi po hi paronin khom lak lo to kha chunin ngai thangon ngot mai ni ban ma khanin ho dur chuang lo wa amaro chu television kal tlanga an rong bol na an han kalpui tak chuan chu viewer nga khalo poi mo box ye industry khalo ni chowangin chu ta chuan thil ti nge nga ya chu mi te an vein kho mani velo sitting room atanga khatia ngai thamai khan ni wangin angai nom lo deu chuan an her kewa channel dang an endai mai ni chu tiang chuan e wangin televangelism hemi preaching a hi chuan mipui capture thei ang per mipui tham bet thei ang pera thu soi kha ngai ta chu a thiam pon thiam renga a zir pon zir na sa chu ta chuan mipui hi thei ang ber mipui tham bet thei ang pera thu soi dan pakhat chu mi ngai thlang nuam ti zong piang soi kha ani tatlat mai ni ti chuan mi ngai thlang nuam ti zong piang an soi na at chu pakhata chuan health and wealth preaching antimaya muinil na fisel na hamthat na transit prosperity gospel te po antia tin chu lo le chuan healing no ti dam na hemi pania hi abul ta em mai ni atha hei pathian thu tiam chunga mi vek ani nol ta theipon lowa pathian khongai mal sawm na kha ania ti dam rong bol na te pathian in mang na sa em kan sia amaro chu mitam tak khalai khanan kal sualta mi pui hi pan tum lu tum na lama khan a fake thing ani a suak thing po man du na te summaron tam chho nen ti khan aron kalta tunla ya thei chuan in hei Kenya le Nigeria vela te hen alar maya hei a video po en tu tam tak omin bu fonga ti dam rong bol nen mang na se me matin thil mak dang lam mak tak eng mon tin sa a ropui khop mai pathian ropui na in puan su ana po ani amaro chu akara hianin a video han en po hei chu fake tlat mai ti tur hi a omlet hin mi thian kai tholai han en te chuan tiang em chu a han a fake dana po avan langsar vemale ti tur khopa tak lo top so ti tur te kha a oma maro chu a oi to le a lut thuk to vek kha chu ta khan an man betlat mai ni engpo ni sela kan soi tu ma chu khang hun la ya preacher ropui tak kha sum le pai khovela te sexa te an tla an mual pho tam khut mai
ading chuak tlim te an oma pani pathum lek tak tak an oma chung zinga chuan ngani tungani katika Billy Graham te hi athu soidan hi a biblical lam khangai poimo pola khanan non tang sowa a thil makle ange molam ringot atlan vak lo zonga an kal kha an tlo pui zok ani om hi moti turin awma tun naya rongbol na nung takle zirti na thatak tak nei te an oma kan va soi sel vek lova Joyce Meyer te po a inspiring me mani athu soi hi tiang kha an nia khang ho kha ka va pai thavek ani lo angai thlak danin lo thiamanga ale lam extreme hi nom vele a theologian ro pui tak the preacher ro pui tak lar tak te hi John MacArthur ti te hi kha tiang lampang du lo an na sataka be Paul kha an ni ve thunga enga po chuni sela kan soi tu ma chu pathian ro pui na hi khoila ya tak hian nge va mu fu kan tum thin eng la ya hian nge ro pui kan ti thin ti kha in zot tai la Nathanael chuan Nazareth Isu thing tlang mi sirifa pa kha ro pui ti thak riau na chan chu ama amu ma po alo hretlat mai khopa thiu ti theina paranormal phenomena engemo tak nei ania wanga ngai ro pui kha ne ma sen ro Isu ro pui ti la thei pui bula khan ka lo hretai to che sin ka ti awang khan iring ani mo I ro pui ti zong chu ni mo ngai ro suai ro pui dai chui la mu ani tin Isuan afil ani chu enge ni ta Isu super power mi pui sanga sai theina te mi thi kai tho theina te dam lo ti dam theina te phar ti thiang lim theina te thil mak ro pui tak kha ro pui te renge ro pui lo ti rual ani lo Nema sela kami super power kha a ro pui lai berani lo Isu anati chu ai ro pui chu ila mudon atia chu tak chu engeni ai ro pui ala mudon atia chu engeni ta ang kan sang chira khanin chir chun zom zel chun Isu an soi ngal fek alon a soi kha enge ti tak mevin ka khila che van in honga pathian van tir kote mi ring fa pachunga hian chugle chho in lamuang chu ni ro pui ber mai chu khang thil mak ti theina te mi hriat lo hriat thei tlat mai na te ang ai ro pui zo ka chu van in honga mi ring fa pachunga van tir kote chugle chho in lamu tu rahini Philip hian Nathanael akko khan Isu ro puizia asoi na chu achan chin dan le khabua mosian alo soi zol nei te poin an lo soi bok kha ama chu kan muta atia Isu achan chin hi zol nei te nan soi kur nge ngoi chu kan hreteu mai te ro nima sela dan le khabua mosian alo soi hi kan chik lo fo thina engeni dan le khabu mosian soi kan ti chuan Genesis Exodus Leviticus Number Deuteronomy hemi bunga hi Judah ho Bible ani thina dan le khabu antia Torah antia tin Moses le khabu te po antia Pentateuch te po antia chuta chuan zol nei te le khabu po ni lowa khan Genesis sa te Exodus sa te budang danga hian Isu chan chin hi alo in zep chuak vek ani ti kha Philip chuan a hretlat mai nei ama Isu an mu sia khan pakhat tuna kan chang siar lai ne na in zom tak mai Isu chan chin Genesis sa dai alom na chu Jacoba kalna lam tur nei to lo ama ina chengam to bok si lo pan tur lam nei lo ram palai lenga lung lukhama amut thor na a ruam thu bera dai lai khan amuma nga van in hong van thenga leilon in do alo mua ta chuan van tir ko te chuk le chho amone chu ta chuan Jacob chuan alu kham chu hriak athi a lung phuna he muna yen pathian alo omreng mai ka lo hresi lo ti in Bethel avua ti kan huni
Pathian amu na mun alo ne chu kan va vai na kan be don na ruama hian Pathian kan hu fo thina na zako pai lom pui om khop mai maro chela yan soi pen lok du chu va vai na muna aruam thuk bera isu ane na in tong te an lom pui om amaro chu khami vadai kher ngai lova min ko la ya ngai thak ero hi chu afin thak zok thin om mange o ti tur hian om thin ani chu kan soi pen dei ni chu ti chuan om zia chu kha van kalpo theina leilon lo in do zakopa na lo mu kha ama isu angein vanin hoa van khenga leilon in do chu midang ni lovin mi ring fa pa hiani chu da chuan van tir ko te chuk le chhoin la mudon ani ati leile vani en kalpo thei to lo na chan chu Pathian nun na thoti nun mi ring te Pathian nun na zom puya nung te khan mel ma pa an lo vuan ta Pathian an lo san san to nuwa khan mi ringin Pathian a thleng thei to lo a fel na te tran la na te dan zom na te khan Pathian a thleng phak to lo nima sela leile vanin kalpo thei to lo in kalpo le nan hian Pathianin le aron do a leilon aron do a chu thil dang ni lovin afapa Isu Krista in ani a ropui khop mai chu ni isuan ka thil mak ti te i hriat phak bak ka lo hriat te hi ropui mi ti chan le Pathian fa pa mi ngai hluai na chan ber tur ani lo chu ai ropui sok chu ila mu tur chu isual tlanturin kanun nei ka pedona ka thisen zara van ila kai dona chu ropui berani chu ngai ropui ber ro ti in nathanael kha afil fia adekha ani le Ini hi in zot ve tai la enge kan ngai ro pui ve berang Juda te chuan sin chia te ten phut thina Greek te chuan fin an zong bok thin ati pola chuan Juda te chuan Pathian fa pa ani zia proof tir khan tun thina chin chia na nga mokha an phut thin ani ni ma sel Isu an ati du lo zona nga pui ko chunga ni thum le zan thuma om bak kha chin chia na dang be se su in mu chuang lowang ati Greek culture philosophy mangin cross to he philfia soifia antum chin an zir thuk tula an lat tul mai ni achan chu khovel fin na manga vazir chuan pola asoidanin at na lau hin rengot maya cross to the boral make tan chuan at na anisia keini chandam make tan ro chuan Pathian thil ti theina ani ati pola chuan intinga soizel kan en chuan Juda te chuan sin chia na an phut thina Greek te chuan fin na an zong bok thin a keini ro chuan Krista khem be thu kan sil thin ani he ati chu aya ro pui mu chuatur a om lovani la phuatu pakhatin the wonder of wonders phuatu kha in siamo a la kha tun haya a saklarani faklo tun ma chuan han ti khang langila an san sathina kalo chik em lo tun haya ka du thar ema voina kan thalai ten min sak se ka ti ma se kar kalta le ngam vel chung zong khan an film chan nen an la zir dang nen khanin an buailu tu ka ti lei thei talowa Pathian ro pui ber leile van siam tu Pathian ro pui zia kha aron soya marin no sen apoma kha ama siam tu ni boxi afa ni boxi ava mak em ti te universe zong a kha Pathian ro pui na ro in puang suak kha asoi thla a 2000 na ti hian soya the wonder of wonders oh how could it be that God became flesh and was given for me. The Almighty came down and walked among men. The wonder of wonders, He died for my sins. A ropui zia kathiam takin ropui tak asoi thla atopa atlang kom na chuan a pet gol na chun chu ropui zong aya a ropui ber mai chu kasual wangin a thi ni ti tak hiani atini elai ka du ema Isu hi
cái này hậu po hiền dù đã hậu châu họ cần va puin cần va đều anh em nghe cái này hậu po cần nít thôi nè ropui nó chia cần tụm nó lại à phụ gian lâu chín anh em một tí taka thiếu đằng lắm à rawn chết nó lại hiện ropui tir thì cần tụm chín à nhưng mà sẽ là và nên mình có mua tụm tắc chứ thil ropui đằng đại à rawn chết nó lại là vin isu an ran kha mình có mua tụm chín lâu xin chia mà rồi Pathian miu si mishing kuta baptisma atsan lai kha atlom rai khop mai tero leile van siam tu Pathian kha mishing alo chang mai lovin mishing kuta baptisma chan tiri no mane johana poin imi baptisi ka ngai zok ani sia ati lom khopa chutiang khop ni chungchuan Pathian fapa kha mishing kutin baptisma changani chu mai ni leinem sual reng shelo sual kai lo Pathian fapa ni ma se sim na baptisma sin achan chuti khopa nu niamat thoma om lai tak chuan sin vanin hei ka fapa du tak kalomem em achuni ama thungai ro aron ti chat hun lai isu tlom tak isu an ran tak khamin ko mutum tlat mai ne anu apoin maro mel danglam na tlanga chuna ropui na ne na ronin larta a puan te chu lo enga mel te chu lo eng ta varem em maya a bulvela chun ma sanga lo vana lo lon to nu eliza le mosin in lar box ropui lutu petera te hon phul lut mai hela yenom lenang ropui e mai nu me mai anti ni ma sela ni lo vanin ron ko muatu mai ka fa padu tak kalomem e ma chuni aron ti lai tak khachu va endula anan ena ropui na zong li veka abul vela mi dang ropui ron in lar ve po an bo veka ama isu an ran zan nazaret lang wal na ran chu te khanian mu ni kha tak mai ka vanin ei hi ka fa padu tak kalom em achuni ama thungai ro aron ti le tum kan itlat mai vanin hei hi en ro behold my son aron ti chat lai reng ka chu mi pui sang nga shai lai kha ni san lo tui fo na ti a hau re lai kha ni san lo kha isu an ran isu pa nga ya mai kha ni chu Mizo i chu lung oi tok lo wa thil mak danglam kan zon hian kan buai thin Pathian khongai na thua ma thil ti theina Pathian ina man te ka fa soi chiat na ni lo ania in the thiam vekang nima selama isu du tok lo wa ati ro pui tu dang kan som khom thin hian a fu thin lo wani amen chu ka soi tum zo ka chu ania chu tak mai isu an ra na chu van le lo na ta na ron in doi i sual tlan nan le van ram i kai theina tura ron thi isu kha ani isu an hei a thil ro pui zo khi ila mudon ani atia kha athil mak ti lam ni lovin ama isu a cross a thi kha ani le ke ni ho in zot non le ve tai la thil mak ange ni ro pui kan ti min hip thin tu hi ange ni perang thil mak ti theina te kan ngai sang a tha e ti dam theina te po Pathian thil pek ro pui tak ani a tha e Pathian mal som na kan dongang dam na te po kan sangang chu ka pai tha ani lo nima sele he kan taksa dam na te mal som na kan don te hi ama kan pan chan ber ani em ani chuan a fu lo mal som na ro pui tak be sei wang te hian mi ama kan pana ama rong hi kan bol thin sang chuan rong bol na lo tling Pathian ina man em ro pui tak mai ani lo le mi hring chuan hei ni na sang dewa ngai te kan ne ya rong bol na ro a po ka soi thina then khatin ngai lo lama lo ngai lo ula hey DME a te hian kanin thanga ni na te kanin vua chairman te kan te secretary te kan tia khatiang an ni te ka ro pui ta lua ngai na te kan nei palem he ta
a member mimir han ni te khuang pu han ni te kan mu niam te vem ke chu khuang pu ni te hi wat chu ve ring hi amoi lo na chin te poyom na nuam ka ti ber hi la nitla a ropui ka tia amaro ji mi sing chuan rong bol na yan ko ranu pa han ni te pastor ni te missionary ni te kha ropui le enge mo talua te kan ngaya an lo le khoi mo camping te kan van ya pathian khongai nei na thwa ra ropui ta kan hu chen kha ropui bere mo te poi kan ti fo thin ni ma se la isu an ting ati ram huai te in thu thuan om wang in lawm su wa nei ning zia ka om wang khen lawm zo ro tia amen chu ni ropui ber zel chu Pathian fapa van le do zom tu kan nei awanga kan chan ropui kan lawm na ber tur ni ko shan len le hau sak te kan ngai ropui du khop khovela chen Mizo rama te khian kan in transiak na sa to khop mai biak in ropui te ani le ko shan lim na bo ruak te program ropui le engemaw takhan siama asang asing tel han pun khop te ropui kan ti khop mai ni ma sela isu chu khang khan a impress than lo ti tenga thalai tong kam takin kam minga mi pani emo pathume mo anin khom na chon an zinga ka tel zel thin ati number a hian a boy velo isu hi chu zel chu ni a Jerusalem biak in ropui an ti em te kha an chuang khop mai an te lalpa a lungin tiang la ropui zia hi an ti isu wat hevek ulani thum chuin ka salet a ho lutuk pathian tan chun khatiang ti kha ol lutuk a ai ropui zok chu enge ni kan ti chuan leile van lang fa pa mi hringa lo changa kan zol puya ron in siam hi sin ropui zok chu ani pian thar kan du chante isua kan zui du chante rongbonga kan in man chante po thil tak tam tak om theang shem hun pumpel kan du wang le van ram kai kan du wang te po ni thei ma se heng te po hi ngai tuang isua aya van ram lung kham zo isua aya van ram du zo ho hi an piang thar fu tak ngai lo ama isua kha kan vavon chatur kan nei ber tur kha kan ngai na thei tlat lo chan piang thar nu ni a ha thak ringota van ram kai kha chu an du ve loi sia kan tlin le tak thin lo ani isu ai kan du ber tur kha alo ni chu wangin voina hian enge ropui zok chu kan ti chuan thil mak ti theina le mal som na le emo pui ai chuan ama isua kan sual tlan nana in pe a hi ropui ber kan nu na thu soi tu ber tur chu pathian fapa kan tana van le lo na ron in pe hi ani pathianin athu kan pon chu atak te kan zatan mal som ro se